Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Tubaye kaze mu dukurikiye muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira muri ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, ndetse na mu dukurikiye muri ku yindi migabane igiye itandukanye. Reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, tubonero kandi kubaha ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere. Tukaba turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Muri aya makuru yacu birumvikana tugiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka rero ku makuru akomeye cyane agaragaza ko hano muri Uvira mu by'ukuri mu birometero bike cyane, ibirometero 5 ku mugoroba washyize haberaga cyangwa se humvikanaga urusaku rw'imbunda nyinshi cyane. Imirwano yari irimo kugenda iba, ndetse iby'iyi mirwano turaza kugenda tubibavira imuzi ni muzingo. Ku rundi ruhande turaza kugaruka ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye, ni ikibuga rero cya hano Bujumbura ni mu gihugu cy'u Burundi. Hamaze kuba harungwa abasirikare benshi cyane. Abasirikare baharunzwe kubera iki, baturutse bimeze bite, ntimuze gucikora muri aya makuru yacu. Ariko ku rundi ruhande andi makuru dufite atariho ivumbi zandani ya makuru yacu mamutasanga handi, turaza kubabwira ko hano muri Uvira hamaze kugera abasirikare benshi b'abarundi hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ese bagenzemo bate, ni mu buhe buryo? Byose no ntuze gucikwa ni mu makuru yacu turaza kugenda tuyabagezaho. Turaza kugaruka ku byatangajwe na Dr. Oscar Barinda, mu by'ukuri watangaje ko mu by'ukuri hano mu mirwano ya hano muri Kivu y'Amajyepfo imaze iminsi ibahanganisha n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Yavuze ko rero hafatiwe abasirikare benshi cyane, hakaba harimo n'abasirikare b'abashanshuro, ndetse uwitwa Colonel Wiringoma akaba ngo arimo kugira atya rwose yitegura kugira ngo baze kuba babatanga. Ese abasirikare barabatanga bate, bimeze bite aba bacanshuro? Ko twari twabonye Wiringoma bavuga ko batangaza ko nta zindi mbabazi bazongera guha abacanshuro. Kuri ishuro byagenze bite, ku buryo ki aba bacanshuro buze kubatanga? Ibi byose turaza kugenda tubibavira imuzi n'umuzingo. Hanyuma kandi ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Burundi hambutse ibihumbi bigera kuri 29,990 by'abasirikare byambuka hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri rwa rugamba bafashamo igisirikare cya FARDC mu guhangana na M23. Ariko se hasubiyeyo bangahe? Ese abahasigaye baracyari mu mirwano cyangwa bahasize ubuzima, abandi bafatwa amatekwa? Ibi nabyo biri mu makuru yacu tubuze kugenda tugarukaho. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa leta z'iki gihugu cy'u Burundi basubiranyemo hari ibitameze neza hagati yabo. Ese byagenze bite? Byose mu makuru yacu turaza kugenda tubagezaho. Ariko kandi ku rundi ruhande tuze kugaruka no muri Kivu y'Amajyaruguru, turi no mu bindi bice naho hari amakuru akomeje kugenda avugwa cyane rero aho umutwe wa CRP mu by'ukuri nawo turaza kugenda tugarukaho. Tuze kugaruka no kubikomeje kugenda bitangazwa mu by'ukuri kuri perezida wa Venezuela. Trump rwose yagize atya amucakira ari imbumbe ku buryo butunguranye ku mutekano yari yarateguye ukomeye cyane. Ntiyamenya ngo byagenze bite, yisanze mu by'ukuri ugufatwa kwe kwabaye cyangwa se uko yisanze muri iki gihugu cya Amerika bimeze nka bimwe uwitwa Rusesabagina yisanga mu Rwanda. Mu by'ukuri nawe yaje kwisanga mu Rwanda atazi ngo byagenze bite. Reka twamamaze duhite tugaruka, duhite turambura amakuru yacu. Nyaboneka ntuze gucikwa, amakuru yacu ni menshi cyane kandi araza kuba akuryohera muri rusange. Igihe tucyamamaza rero bunkandira kuri like ndetse unakora share.
Prime Health Affinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion, niyo mpamvu mumbonye ahangaha rero ni promotion y'igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo, ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi ni nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock, tukagirayo massage, tukagirayo bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompwe Sinyerse muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompwe Chikudu. Naho abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, reka amakuru yacu tuyahere n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ku rundi ruhande tubanze turebe iyi nkuru ifite aho ihuriye n'igihugu cy'u Burundi. Tugaruke kuri iyi nkuru duhere hano muri Uvira, aho rero byamaze kwemezwa ko cyangwa se bimaze kumenyekana ko hari abasirikare benshi cyane bamaze rero komoka ndetse cyangwa se kwambuka baza hano muri uyu mujyi wa Uvira. Nk'uko amakuru atugeraho abitangaza cyangwa se abyemeza, abasirikare benshi bamaze kwambuka baturutse hano mu gihugu cy'u Burundi baza hano muri Uvira, ariko bakaba baje bambaye civile, bakaba bambutse nk'abasivile nk'uko amakuru agenda bivuga, bakaba baragiye bambuka urusorongo umwe kuri umwe bagenda bivanga n'abaturage, kugeza ubwo hano muri Uvira ngo hashobora kwamaze kugeramo hafi bato zigera kuri 2 z'abasirikare b'abarundi bomotse cyangwa se bambutse baza hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ni muri gahunda y'iherero sasa uyu mujyi wa Uvira na n'ubu ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ntabwo ziremera ko zirayitakaza, baracyategura ibitero bikomeye cyane ngo byo kuba bagaruza uyu mujyi wa Uvira. Byari biteganyijwe ko bagombaga kurya iminsi mikuru irimo Noheri n'Ubunane, bakabirira hano muri uyu mujyi wa Uvira, ariko baza gukomwa mu nkokora n'umutwe wa M23 kuko uwabagabyeho ibitero cyangwa se bagiye bagerageza kuga ibitero ukabica intege, biza kurangira rero mu by'ukuri M23 irangije umwaka n'ubundi ariyo ikiri kugenzura uyu mujyi. Gusa ariko ku rundi ruhande baracyashakisha ibishoboka byose, barimo barashaka uburyo ki uyu mutwe wa M23 bawambura uyu mujyi wa Uvira. Mu minsi ishize mu by'ukuri baherutse uwitwa Reverend Kuriyo aherutse gusabwa ko cyangwa se abaturage baherutse gusabwa kugusaba ko iki gihugu cy'u Burundi cyafungura uyu mupaka wa Kavimvira cyangwa se uyu mupaka ubahuza n'iki gihugu cya Kongo hano muri za Uvira, kugira ngo n'ubundi activite zabo zikomeze. Hanyuma ndagira ngo badushireho ako ka video mwumve icyo Reverend Kuriyo yasubije, hanyuma tubone dukomeze n'andi makuru mu byo kuri mu buryo burambuye cyangwa se n'andi makuru menshi twabateguriye. Imeze neza ibi bya Uvira se mu 23 n'u Rwanda badeka kuza mararondera icyongereza n'igiswahili muteranye n'imizi tavuga mugomba kwivuga icyongereza muri abarundi. Ni ibintu bisanzwe, umupaka wugawe ucokugurirwa rimwe n'u Rwanda. Ikibazo ni kimwe, ntimuze muravuga ngo ngire ijuru negative. Uvira nimba abanyarwanda bahafashe bavuze bati turaviyora amasezerano ya Washington, bakazi Uvira hugagwa nk'igasenyi, hugagwa nk'ukurukwa.
ntimuze muravuga ngo ngire ejo nzoje buvira gukora iki uragenda urondera indege bashire aeroport muvi Bujumbura mugende hejuru Tanganyika mugaruke mugwe haje igihugu kirakingirwa ku ngingo zose zishoboka ntimuze murafata ibintu minenegwe kirakingirwa gusa turacabaza amasezerano avuga iki mbega vipi turabaza nese Amerika bivuze ngo amasezerano cyo yahagarari mwabyumvishe arimo aravuga ko uyu mupaka wa Uvira uhuza Uvira ndetse na Repubulika iharanira cyangwa se y'u Burundi ugomba gufungurwa nk'uko bazafungura imipaka ya Zaruhwa ndetse n'andi hagiye atandukanye ariko nyuma yuko igitutu gikomeje kugenda kibashirwaho cyangwa se abaturage bakomeje kugenda babotsa igitutu ni nayo mpamvu bari gutegura ibitero bikomeye cyane byo kuba bakwisubiza uyu mujyi wa Uvira kugira ngo abaturage mu by'ukuri bakomeze bagenderanire hano muri Uvira. Ariko ku rundi ruhande andi makuru dufite akanavuga ko ndetse muri uburyo bwo guteguramo kugaruza Uvira hari abasirikare tumaze iminsi tubabwira ko barimo kugenda bashaka ibyangombwa bagahunga igihugu bakigira mu turimo tw'amaboko muri ibi bihugu by'Abarabu ndetse no hirya no hino ku mugabane wa Amerika. Amakuru atari meza cyangwa se amakuru twamaze kumenya nuko igisirikare cy'u Burundi bamaze kurunda ingabo nyinshi z'abarundi hano kuri iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Iki kibuga rero ingabo baharunze zikaba abenshi bambaye civile mu rwego rwo kugira ngo baneke aba basirikare bari kwambuka mu buryo bw'amagendo bazaje babafata matekwa cyangwa se bazaje babafata ari bazima hanyuma basubizwe mu gisirikare abandi babe bafungwa. Ibi byose rero ni amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda agaragara ko hano kuri iki kibuga cy'indege Melchior Ndadaye bamaze kuhapakira abasirikare benshi cyane bose ro bakaba bari muri ako kazi muri ubwo buryo bwo kugenda bakaba bari muri ubwo buryo bwo kugenda baneka bagenzi babo bari kugenda batoroka ngo bajye kwishakira uturimo turimo ubuyede n'utundi turimo hano muri bihugu byo hanze. Uwitwa Oscar Barinda rero ni umuvugizi mu bya politiki wa M23 wungirije akaba yatangaje amagambo akomeye cyane. Amwe mu magambo Oscar Barinda yatangaje yavugaga ku bigendanye n'ubundi nibiri kuba hano muri Burasirazuba aho yemeje ko uyu mutwe wa M23 twumaze iminsi tubabwira ko urimo kugenda ucakira bamwe b'abarwanyi b'abamiliseneri narabibabwiye mu minsi yashize. Abamiliseneri rero Oscar Barinda akaba yatangaje ko abamiliseneri bamwe bafatwa ari inkomere ndetse bafashwa ari inkomere ndetse ngo bari kuvurwa ariko Mr Quick ngo akaba ari tayari cyangwa se yiteguye kuba yabatanga bagasubizwa igihugu cyabo cyangwa se agasubizwa mu bihugu byabo. Gusa ariko ku rundi ruhande uyu mutwe wa M23 tukomeje kugenda ugaragaza ubupfura ndetse mu by'ukuri no kudashigikira urugomo kuko murabyibuka ko abacancuro bari bamaze kubabwira ko undi mucancuro uzafatwa batazigera muha imbabazi ngo bamurekure agende nk'uko twabonye hano Igoma babarekura bagaca mu Rwanda. Ariko se kuri inshuro kubera iki n'ubundi aba bacancuro babashiremo ibambe cyangwa se bababariye bakaba bari buze kuba babarekura? Ibi nabyo ni amakuru mu by'ukuri nayo ubwayo wagomba kuba acukumburwa kuko yavuze ko buri ngoma yiteguye rwose ari kwitegura kugira ngo azabarekure cyangwa se aze bongere babarekure nk'uko Igoma byagenze. Ariko se kuri inshuro nabwo baraza guca mu Rwanda? Byose rero turaza kugenda tubimenya hatagize rwose na kamwe kaducika gatanu kuri kagenzi kako. Oscar Barinda avuga ko mu by'ukuri hari abasirikare b'abarundi, imibare y'abasirikare b'abarundi bambutse baza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko ari ibihumbi 29,990. Ariko mu basirikare bamaze gusubira muri iki gihugu cy'u Burundi hasubiyeyo abasirikare bagera ku bihumbi 18. Ese abandi basigaye he? Amakuru nanone arakomeza atubwira ko abagera ku bandi abandi basigaye harimo ngo abagiye bacakirwa amatekwa
ndetse ngo abandi bakaba baraguye ku rugamba, harimo n'abandi bakiri kwirukanka mu mashyamba mu by'ukuri bakiri gushakisha uburyo ki barwana. Muri aya makuru rero sasa nanone Oscar Barinda arakomeza avuga ko aba basirikare b'abarundi bamaze gufatwa nabo hatagize igihinduka, igihe diplomasi yagenda neza bo n'iki gihugu cy'u Burundi nabo bakaba bari tayari cyangwa se bitegura kuba babasubiza cyangwa se babaha iki gihugu cyabo cy'u Burundi. Arakomeza avuga ati muri Ruvunge habereye imirwano ikomeye cyane, ariko ku rundi ruhande twahafashe intwaro nyinshi cyane. Izi ntwaro ngo zikaba zari intwaro n'ubundi ubona ari intwaro zari zatanzwe n'iki gihugu cy'Ububiligi kugira ngo zifashishwe cyangwa se zifashishwe n'izi ngabo zari ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa n'ubundi gukomeza kuzibira cyangwa se gushakisha ibishoboka byose kugira bahangane cyangwa se babuze M23 gufata Plaine de Ruzizi cyangwa se kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko ku rundi ruhande ntabwo byigeze bigerwaho. Dukomeje n'amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi hano mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dufite uyu mujyi wa Kamituga uri hano muri teritwari ya Mwenga, ntabwo M23 yari yakawufashe. Murabizi ko yari yaragarukiye ahantu bita ngo ni Zanzibira. Amakuru ni Nzibira yese. Amakuru dufite rero atariho ivumbi. Abarwanyi ba M23 bari kurwana berekera muri uyu mujyi, ndetse akaba bari kurwana ku muvuduko uri hejuru. Icyo bisobanuye nuko mu masaha make dushobora kuza tuvuga ko Kamituga yamaze ku biti, yamaze kuba tombe. Mu gihe kandi n'ubundi kuri uyu mutwe wa M23 bagifite objectif cyangwa se gifite intego yo gukomeza mpaka bagafata Tanganyika cyangwa se Karemi ni Reputo ni ahitwa ngo ni Tanganyika. Barayishaka ku ngufu iyi Tanganyika rwose barayishaka. Ni Karemi, ni kano gace ka Karemi urashaka gufata Karemi ibarizwa ro mu ntara ya Tanganyika, ahubwo na ahantu bita za Karemi habarizwa mu ntara ya Tanganyika. Aha rero mu by'ukuri barahashaka cyane, ndetse urugamba rwo kuba bahigarurira already nkuko amakuru ari kugenda ngeraho rukaba nkaho naho rwamaze kugenda rwanzika. Ngayo nguko amakuru yacu yo muri iki gitondo nuko ateye. Ariko kandi ku rundi ruhande reka turebe n'izindi update zikomeje kugenda zivugwa, ariko tunakira mugenzi wacu Vincent. Waramutse neza? Urakomeye? Ya reka twongere tugwe ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo. Ubwo tunasaba cameraman cyangwa se uri ku bahanga bw'ibyuma guhita atangira kuduterekeraho aya mafoto y'aba bagabo bo mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo duhere muri iki gihugu cy'u Burundi mu makuru yacu, cyangwa se ariho utubanziriza utubwira uburyo kibiri kuba Kongo Perezida Ndayishimiye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga basubiranyemo. Ubwo ayo mafoto nayo bamaze kuyatugerezaho. Vince, umwanya n'uwawe, tuguhaye ikaze muri aya makuru. Yego.
n'ibikorwa byabo mu guhuza Kongo ndetse na 23 ati byagize umusaruro kandi twiteze yuko bazakomeza kubikora aturabwa muri twabura kurushima n'uraye nagereranywa ariko abantu batandukanye bagiye bagaragaza uyu minisitiri yuko ukuri yavuze ari uko inzoga wahise amusubiza ku rubuga rwa X abandi bakamwerekana yuko amagambo yavuze agamije guteranya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda nawe Olivier Nduhungirehe yaramukwemye agaragaza yuko perezida Evariste Ndayishimiye yamukebuye ariko ibyo barimo bisa n'ikinamico agaragaza yuko ibyakozwe n'uyu minisitiri ndetse n'uyu perezida w'u Burundi gusubiranamo ndetse no kuvuguruzanya bidatinze ejo ku mugoroba niho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Katari yahise asubiza perezida Evariste Ndayishimiye amubwira yuko amushimira kandi ko umubano wabo uzakomeza gutera imbere kandi ko Katari itazahwema gukora ubuhuza hagati y'abatanya amakimbirane kandi ko izakomeza kwifatanya n'abafatanyabikorwa bayo mu gushaka umuti w'ibibazo bitandukanye mu buryo bw'amahoro kandi mu buryo bwo kubaka amahoro arambye nk'uko yabigaragaje ejo ku mugoroba. Vise ubwo uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi ntibiri buze ntibimeze nka bimwe twabonye Sylvain Ekenge atangaza ari nk'ibintu wenda basanganwe muri bo ariko wenda akaba yacitswe akaba wenda yabifuza akabishyira ku karubanda wenda batabitumwe ariko n'ubundi ari nako nabo bose babibona n'ubwo baje bakabidefana nka kumwe twabonye Ekenge nawe mara kubivuga tukabona bose bahagurukira rimwe bakavuga ko babirwanya. Ibya Sylvain Ekenge bitandukanye n'ibya Dr Bizimana kubera ko Sylvain Ekenge ibyo yakoze n'ibyaha oya ndimo navuga nyine ukuntu donc kuba yatangaza ibintu biri byo nyine bose babumva kimwe ariko bagera nyuma nyine kuko badashaka ko bijya hanze donc bagasa naho babikingira ikibaba kuko urumva Neva yahise ajya aho ngaho nawe aravuga ku kibazo ntabwo ari uko ibyaha bingana cyangwa se ibyakozwe bigereranwa ahubwo nyine ni kwa nicyo nawe narimvuze nyine ntabwo wabigereranya kubera yuko si ibintu biri mu buryo bumwe ntabwo wafata ibyaha ngo bigereranye n'ibitari ibyaha Sylvain Ekenge icyo yakoze ni ukuvangura amoko kandi n'irondabwoko ni ibintu bisanzwe bizwi mu mategeko mpuzamahanga ariko n'uyu nguyu ibyakoze nabyo ni ibyaha none barimo baramusaba ntabwo ari ibyaha kuko ntabwo ari ibyaha kuvuga uko umuntu yumva ikintu kandi akaba afite n'ibyo agaragaza none arasabirwa gukweguzwa kubera iki ni abantu babisaba ariko ntabwo ari ubutegetsi bw'Uburundi nibyo nakubwiye ko ari ibyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga ibyo ngibyo rero ibitekerezo by'abantu ku mbuga nkoranyambaga burya baba bigenga kuba umuntu yatanga igitekerezo n'undi agatanga ikindi nicyo nakubwiraga yuko utagereranya ibyaha ngo ugereranye n'ibyo Dr Bizimana Edouard yakoze ahubwo icyo mbona ndabibona mu buryo bundi urebye ibyo reverend kuri we yavuze yuko ingabo zabo zitavuye muri Kongo avuga yuko icyo bagamije ari ukwirukana M23 ubona na Dr Bizimana icyo yakoze n'ubundi yagiye mu murongo wa CNDD-FDD kuba babihurijeho uko babona ibibazo bya Kongo byagakwiye kuba bikemuka kuba bashinjanya yaba ari u Rwanda urabizi yuko rushinja Burundi kuba rugira uruhare mu makimbirane abera hariya mu burasirazuba bwa Kongo Uburundi nabwo bugahindukira bugashinja u Rwanda ibyo ni ibintu bisanzwe iyo abantu bafite ibyo badahurira muri diplomasi kuba bagira ibyo bashinjanya ariko ntabwo biba bikwiye ko ukoresha amagambo atarapurupuriye muri diplomasi ku buryo yateza n'ikibazo mu bubanyi n'amahanga bwanyu abantu batabona ibintu kimwe muri diplomasi ntabwo bivuga ko ari ibyaha nguko rero ngayo ubwo ariko nubwo wenda mpavuye numva uburyo ibyo nashaka kuvuga Vise ntabwo ari byo urimo urumva kuko weho urimo ibyo usobanuye yego nibyo ariko njye icyo nashaka kuvuga ntabwo ari icyo ngicyo kuko ibyaha ntabwo bingana ndabyemera ahubwo njye ikintu nashaka kugaragaza ni kwa kuntu umuntu atangaza iki wenda abantu baganira ibintu ariko bazi ko ari ibanga cyangwa se bitagomba gusohoka hakavamo umwe akigira ntuza akavamo rwose akajya kubitangaza bigatuma nyine
bimenyekana cyangwa se bigatuma ibyo bataganiye byose bijya hanze, umwe akavamo akaza agahita bihakana kuko batifuzaga ko wenda bijya hanze. Rero njye nicyo kintu ngira kubivuga gutyo birumvikana, ariko nyine ubivuze nka kuriya bivuze ati biriya bya Ekenge, buriya Ekenge ibintu yakoze n'ibyaha biri ku rwego mpuzamahanga. Ariko ibi ngibi byo yakoze byo ni ibintu biri aho ngaho kandi bishobora kuba no muri diplomasi byakongera bigakemuka cyane, ko na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar yaje agaragaza yuko ibyo perezida akoze no kugorora amagambo yavuzwe n'uwo yahaye akazi byari bikwiye kandi akamushimira. Birazwi yuko ubundi Burundi ntabwo bubona kimwe ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ntabwo babibona kimwe. Nibyo nari mubwiye yuko buri ruhande rushinja urundi kugira uruhare mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Aha rero ni ibisanzwe bizwi yuko yaba CNDD-FDD, yaba abayobozi batandukanye bo mu Burundi, yaba ari muri CNDD-FDD, yaba atari abayirimo, bafite uko babona ibibazo bya Kongo iyo bicaye mu masaro yabo babiganiraho, iyo bicaye mu nama zabo ubwabo ku giti cyabo babiganiraho, rimwe na rimwe bakabishyira hanze, babona biteye imari, undi akaza akafata undi murongo akavuga ibitandukanye nabyo. Cyane cyane buriya reka abantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, kenshi na kenshi hari igihe abantu bashyiramo amarangamutima bikarenga inshingano bari bafite, ariko biba bidakuye muri diplomasi. Ibyo yavuze ni umurongo w'Uburundi, ariko ntabwo bashakaga yuko bijya ku mbuga nkoranyambaga, bashaka kujya babinyuza mu bikorwa n'ubundi basanzwe bakora, bohereza ingabo muri Kongo, bafata impunzi bugwate, bakora ndetse no kurasa muri Kongo bakoresheje ikibuga cya Bujumbura ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'u Burundi, bakabikora mu bikorwa kurenza uko babikora mu magambo. Ariko byagezweho bitewe n'uko burya imbuga nkoranyambaga hari igihe zikurenga ukaba wakandika n'ibindi wari utekerezaga kuzakora ejo. Buriya nabyo birakwiye yuko abategetsi bajya bamenya uko bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane iyo ubaye talkative ku mbuga nkoranyambaga hari igihe ukora amakosa. Ya Vise, muri Uvira rero hari amakuru avuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu rwinshi cyane. Nibyo, muri Uvira haracyumvikana ibibazo by'umutekano muke nyuma y'uko AFC/M23 yigaruriye kano gace. Kubitegera rero ingabo z'abarundi zanze gushirwa, Wazalendo yanze gushirwa, ndetse na M23 nayo ntiyahwemye gukomeza gushakisha aba barwanya ubutegetsi bwa M23. N'ubundi niko ejo byagenze mu bice bitandukanye, ibice bya Karundu ibirometero 5 uvuye muri centre ya Uvira, mu gace ka Karimabenga, agace bita Kabindura. Utwo duce twose ejo kumvikanyemo urufaya rw'amasasu, intwaro nini ndetse n'intwaro ntoya hagati y'impande zombi, yaba ari AFC/M23, yaba ari ubutegetsi bwa Kinshasa, ingabo z'abarundi, abacanshuro, Wazalendo, FDL ndetse na Black Waters. Abo bose bari bahanganye ejo. Urabizi yuko ingabo z'abarundi zimaze iminsi zivuga yuko zifuza kwirukana M23, M23 ikavuga yuko yifuza kwirukana ingabo z'u Burundi kwa buno butaka. FARDC ikavuga ati turifuza yuko twirukana M23, M23 ikababwira ati nimuze twihuze turwanyirize Tshisekedi hamwe, turwanye ivanguramoko, turwanye amagambo mabi Tshisekedi bita ko muri ingegera, muri inzererezi, none nimuze dufatikanye twubaka igihugu mu buryo bw'umutekano n'iterambere. Abo bose rero urumva mu gihe batari bahuriza ku kintu kimwe, ntabwo bavuga yuko none cyangwa ejo iyi mirwano izahagarara cyangwa iyi mishyamirane, bazajya bashyamirana nyine nk'uko n'ubundi twongeye kubibona muri uyu mugoroba uburyo byagenze za Karundu. Urabizi yuko igisirikare cy'u Burundi gishaka kwigarurira gifatanyije na FARDC na Wazalendo ndetse n'abacanshuro. M23 nayo ikavuga iti ntabwo tuzahara kuko nazadufasha gukontorora Uvira ndetse n'ibindi bice dukontorora. Ibyo byose rero bituma mu gihe bimwe cyangwa mu masaha makeya bumva barwana, bikaza kurangira nta n'umwe wimuye undi, ariko ubona yuko hakiri ibibazo by'umutekano. Ubwo rero tukiri muri Uvira, nubwo wenda nari maze kugenda mbigarukaho, ndabizi ko nawe hari verisiyo ushobora kuba wabitangaho. Ndavuga rero ku makuru n'ubundi avuga ko ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye hamaze kuba hashyirwa abasirikare benshi b'abarundi, ariko ku rundi ruhande abandi barundi benshi bakaba baramutse bakaza rero mu by'ukuri hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo ibi nabyo tubigarukeho bwana Vincent.
nibyo hapaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi hari ibibazo by'abasirikare bahunga igihugu kubera ko batinya koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana na M23. Mu bihe bimwe rero Uburundi bwaje gufata ingamba z'uko bakumira bano basirikare bakabiba ibyangombwa bakabafunga bafashwe. Ubu noneho sisiteme igezweho nuko bafasha abasirikare benshi bambaye sivile babajyana ku kibuga cy'indege. Ubu ngubu nibo bari gucunga bene wabo yuko badahunga banyuze kwa kiriya kibuga, ariko hagira n'abandi bomoka muri teritwari ya Uvira bajya guhangana na M23 ariko bambaye imyenda ya FARDC, abandi bihimbiyemo wazarendo. Urabizi yuko mu minsi yashize hari abasirikare b'Abarundi bari banze kwambara iriya myenda ya FARDC bagiye guhangana na M23 bambaye imyenda ya FARDC, ariko bamwe ngubu baje kubyemera, bamwe bambara nka kumwe wazarendo yambara mu cyanganyiko, abandi bambara nka FARDC bajya guhangana. Ariko nanone urumva bo bari ku kibuga cy'indege batunze bene wabo, isakwiza nabyo bishobora guteza ikibazo mu gihe bene wabo baba baje bagira ngo batwike bakabakumira, ugasanga bibyaye ibindi bibazo, barashyamiranye nk'uko n'ubundi rimwe na rimwe tujya tubibona. Urumva yuko ikibazo cy'umutekano, ikibazo cyo gucunga ingabo, ikibazo cyo gucunga imbonerakure ndetse n'abandi bigenda bibibazo. Urumva bano bomoka harimo imbonerakure, harimo abasirikare, harimo abasirikare bafite disipline ya gisirikare, imbonerakure zifite disipline ya gisirikare. Urumva nabo kugira ngo bakorane bizaba ibibazo, bamwe bazaba bambaye nka wazarendo, abandi bambaye nka FARDC. Kumujya ubona wazarendo usubira nabona FARDC ntibigutangaza ejo ubonye imbonerakure zisubiranyemo n'igisirikare cy'Abarundi kubera ibyo batumvikanyeho. Mwa bino bice bari kugenda bishayishamo bareba ko babuza M23 umutekano cyangwa abaturage bari mwa bino bice. Hanyuma se aba bari Uvira byo ngo bimeze bite? Nibyo nakubwiraga, bano bari Uvira nyine bamaze iminsi bajyayo ariko bakambara imyenda ya FARDC. Urabizi yuko bari baranze kwambara imyenda ya FARDC, bakavuga yuko batabikora ngo bahangane na M23 bambaye imyenda ya FARDC, bashaka kwambara imyenda y'igisirikare cyabo cy'u Burundi. Babyanze, bamwe urabizi yuko bagiye bacyurwa bakanafungwa, abandi bagumamo barabyemera, n'abandi babyemera baza komukana n'imbonerakure bajyana nabo banyuze ku kibuga cy'indege cyane cy'Urundadayo mu gucunga bagenzi babo bacika. Urumva rero hano muri teritwari ya Uvira habayemo infiltration ikomeye ku ngabo z'Abarundi ndetse na wazarendo. Niyo mpamvu mu gace kamwe wumva za Karundu n'utundi duce dutandukanye kumva harimo aravuga amasasu, harimo aravuga amabombe, ababigiramo uruhare n'izi mbonerakure n'abasirikare b'Abarundi ndetse n'izindi wazarendo ziri mwabirafite. Vise, haravugwa amakuru avuga ko uwitwa Gisekedi yaba yamaze kwemeza ibihano kuri mu by'ukuri kuri Major General Ekenge. Bimeze bite ibyo bihano Gisekedi yemeje kuri uyu mugabo? Nibyo Sylvain Ekenge nyuma yuko akoze icyo nakita ibara, avuga amagambo yuzuye urwango, avuga amagambo yuzuye ivanguramoko ndetse no kwerekana ko abo mu bwoko bw'Abatutsi badakwiye kuba abagore babo badakwiye kuba barongorwa n'andi moko yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko abantu batandukanye babiteye utwatsi babigaragaza nk'ibyaha bikomeye kandi by'ubugome bikwiye kuba bihanwa, birangira akuwe mu nshingano yarimo z'ubuvugizi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo rero nibwo perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi yemeje yuko ngo agiye gufatirwa ibihano, ariko ntiyatangaza ibyo bihano ibyo ari byo. Yavuga yuko ibyo yakoze bitari mu murongo wa guverinoma ya Kinshasa, ko bitari mu murongo y'ibyo leta yemera. Aravuga ati kuvangura abantu ni ibyaha bihanwa kandi ubutegetsi bwa Kongo nabyo burabihana. Yavuga yuko rero hazashyirirwaho ibihano nk'uko abantu bagiye babisaba, ariko ntiyabigaragaza. Bimwe mu bintu bagaragaza yuko ashobora kuba ari ukujijisha mu buryo bwo kugaragaza yuko ashaka kumuhana ariko agira ngo acecekeshe abantu, kuko nta gihano yigeze avuga, nta kindi gihano giteganyijwe muri Kongo keretse igihano cyemejwe n'urukiko akanyura mu rukiko kubera ko amategeko abiteganya nk'ibyaha. Ariko Tshisekedi we yabivuze yuko agiye kwemeza ibihano agenerwa atisunze iby'amategeko ateganya. Bamwe bigaragaza rero nko kujijisha ndetse no kwirengagiza iby'amategeko ateganya no kutabona uburemere bw'ibyaha uyu Ekenge yakoze.
hanyuma muri Butembo byifashe bite vise? Butembo amakuru ahavugwa ni menshi yerekeranye n'ibibazo by'umutekano nk'uko mu bihe bitandukanye nyine aka gace kagiye kagaragaramo umutekano mukeya. Abaturage babizi yuko bamaze iminsi bagaragaza ibibazo by'umutekano byerekeranye n'imitwe yitwaje intwaro iri mwa bino bice by'uburasirazuba bwa Kongo, yaba ibibazo baterwa na Kodeko, yaba ibibazo baterwa na Wazalendo yashyizweho na leta kandi igaterwa inkunga n'iyi leta, yaba umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahungiye mwa kino gihugu n'ubundi bahungana, bya bitekerezo bibi byuzuye ingengabitekerezo ya jenoside. Abaturage n'ubundi bo muri Kongo bagakomeza guhura n'ibyo bibazo baterwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro. N'ubundi nabo muri Mutembo ntabwo basigaye, baracyari mu gisa n'incuraburindi baterwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Bakavuga bati rero turasaba leta yuko yagira icyo ikora, noneho tukabasha kwigobotora n'imitwe yitwaje intwaro, tukabasha kubona umutekano usesuye ku buryo ejo cyangwa ejo bundi kugira icyo twikorera. Bakavuga bati niba leta nta kikoze, natwe abaturage tuzakora icyo twakita autodefense, twirwaneho, ati kubera yuko tubona ko leta itatwitayeho amanywa n'ijoro. Bakaba babikora rero nk'abahuruza, bakavuga bati imitwe yitwaje intwaro iratubuza umutekano, imitwe yitwaje intwaro iratugirira nabi, ariko leta nta kibivugaho, nta kibikoraho. Turababwira yuko natwe tugiye kuhaguruka tukirwanaho mu buryo bushoboka. Bikaba rero bigaragara ko muri Butembo ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuvuka umutwe witwaje intwaro n'ubundi uvuga yuko ugiye kwirwanaho kubera ibibazo bakomeza guhura nabyo amanywa n'ijoro. Cyane cyane bikaba bikomoka ku bugizi bwa nabi nyine bugenda buba uhereye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2025 n'umwaka washize, aho abantu bitwaje intwaro batandukanye bagiye muri quartier bita Mukarangirwa noneho ku musozi bita Munzambaye rwa Miso, noneho bagirira nabi abacuruzi, bakavuga yuko ari abamayimayi babikoze. Ndetse icyo gihe haje no kuboneka ibibazo hagati ya mayimayi ndetse na Wazalendo, ibice byombi birarwana. Mu kurwana rero bituma abaturage bagira ibibazo byinshi, ariko ubu ngubu baravuga ati hatangiye kuboneka umutekano. Nubwo uboneka ntabwo ari igisirikare cyabigizemo uruhare, ahubwo ni abaturage twe twabigizemo uruhare mu kubasha kwihuza hamwe tugashyiramo imbaraga, noneho tukarwanya iyo Wazalendo. Ariko leta iraturebera nta kikora. Turasaba leta yuko yagira icyo ikora kugira ngo idufashe kurwanya uno mwanzi, noneho umutekano twabonye ube wahoraho. Yes, hanyuma vise uwitwa Donald Trump akomeje kugenda akora ibintu bikomeye cyane, cyangwa se ibyo abaperezida benshi batari kumvikanaho nawe, nyuma yo kurwose fashe perezida wa Venezuela. Amakuru rero noneho arimo aravuga cyangwa se arimo agezweho, aravuga ko witwa Donald Trump ngo yihanangirije bikomeye cyane guverineri wa Mexique ndetse na Colombia yewe na Cuba. Uyu mugabo ubanza abana bo bashobora kwisanga yabajyanye. Nibyo Trump yanangirije nyine ibihugu bitatu nyuma y'ifatwa rya Maduro. Urumva Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arashaka kwiyerekana nyine nk'igihangange. Yanangirije guverinoma ya Mexique, ya Colombia ndetse n'iya Cuba nyuma y'igitero cy'ingabo zidasanzwe za Amerika mu murwa mukuru Caracas muri Venezuela, cyasize n'ubundi nyine perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we bafashwe batabwa muri yombi bajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagiye kuba bakurikiranwa. Trump rero yasobanuye ko iki gikorwa nk'uburyo bwo kurwanya umugambi w'iterabwoba rishingiye ku biyobyabwenge ashinja Maduro kuba akora. Aravuga ati njyewe ntabwo nzemerera igihugu icyo ari cyo cyose cyashyigikira uyu mugambi wa Maduro kuba yacuruza ibiyobyabwenge. Mu kiganiro rero yagiranye na Fox News ku wa gatandatu, Trump yibasiye cyane perezida wa Colombia
Gustave Petro amushinja kuba umufatanyabikorwa wa Maduro, amusaba kwitonda. Ati wowe ufite kokayine, ufite inganda zitunganyirizwamo kokayine, ati nutitonda bizakubana ibindi. Ku bijyanye na Cuba, Trump yavuze yuko iby'iki gihugu bigomba kuganirwaho, agaragaza ko Washington ishaka gufasha abaturage ba Cuba. Ayita ko ari igihugu cyasenyutse kandi ko gihuje byinshi na Venezuela. Mu magambo ye yagize ati birasa cyane n'uburyo dushaka gufasha abaturage ba Cuba, ariko turashaka ko abaturage nabo babigiramo uruhare. Ati badahatiwe kuva muri Cuba bakaba batuye muri Amerika, ati turasaba yuko namwe mugiramo uruhare noneho tubarwanyiriza umwanzi. Trump yongeye kuvuga ko kandi ibyo ari gukora ngo ari uburyo bwo kugarura amahoro n'umutekano ku isi no kurwanya ibiyobyabwenge. Aravuga ati ko yoboye igihugu nka Amerika, ndagira ngo ikibisi kuri gahunda. Abwira Perezida Claudio Sheinbaum Pardo, arababwira ati wowe tuzabona n'igihe cyose utazakora ibyo nkusaba. Arongera ati mwebwe muyobora Mexique, narababajije ni ibyo mukora ni ibiti mwanga kunsobanurira, atari ku gihe kizagera mu bisobanurire kuko ntabwo nishimiye ibyo mukora. Ubona yuko icyo ashaka gukora nyine ni nk'aho ashaka kwigira igihangane ku bihugu byose byegeranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuguhe umwanya rero tugezeho n'izindi update mbere y'uko tukurekura Vincent. Reka mbere ku Bwongereza ndetse n'Ubufaransa byagabye ibitero ku bubiko bw'intwaro muri Syria. Ubwongereza bufatanyije n'Ubufaransa bwagabye igitero cy'indege ku bubiko bw'intwaro za Islamic State muri Syria. Bavuga yuko bagamije guca intege iki gihugu gishyigikiye uno mutwe w'iterabwoba ushingiye ku idini ya Isilamu. Bavuga yuko n'ubundi n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose bazabona ari ngombwa ko bazabikora nk'uko babitangaje. Tunyarukiye mu Burusiya haravuga yuko hadabwa igitero cya drone i Moscow, bituma ingendo z'indege zigera muri 200 zihagarikwa. Bavuga yuko izo ndege zitari kuba zishingiye mu gihe ibi bitero bikomeze. Ikindi ni uko tugarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Bure, ingabo za leta zongeye kwigarurira kano gace nyuma y'uko abarwanyi ba CRP bari bakigaruriye. Ubu ngubu leta na FARDC nibo bari kukagenzura nk'uko amakuru ava muri bino bice abivuga. Tugaruke n'ubundi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu byibanze ku miterere y'isi muri iki gihe n'uburyo Afurika yakomeza gutera imbere mu bihe by'isi bihora bihindagurika, nk'uko byanditswe na Perezida Tinubu ku rukuta rwe rwa X, avuga yuko yagize amahirwe yo gusangira ifunguro rya saa sita na Perezida Kagame ejo hashize, nk'uko yabyanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Akavuga yuko rero baganiriye ku bibazo bitandukanye by'uko Afurika yagira umutekano ndetse n'iterambere rirambye. Mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi haravugwa ifungwa rya General Mayaga wa Kishuba, bikavuga yuko ari umwe mu banyamurenge n'ubundi wari uri muri FARDC wafunzwe n'abakekwaho ubugambanyi, nk'uko amakuru ava muri bino bice abivuga. Bavuga yuko rero afunzwe n'ubundi nk'uko Bamasunzu ndetse n'abandi banyamurenge bari bagiye bafungwa, ariko abandi bakabigaragaza ko bishobora kuba bifitanye isano n'ijambo Ekenga aherutse kuvuga mu minsi yashize. Muri Zambia no hagiye kuba inama y'abaminisitiri b'ingabo mu karere bagiye guhurira muri iki gihugu mu kuganira ku mahoro n'umutekano bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu. Akaba ari inama ya ICDR igiye guteranira mu kino gihugu kuganira ku bibazo biri muri Kongo, cyane cyane uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Numva nagushimira, tukaza gukomeza mu yandi masaha. Yes, urakoze cyane. Yes, bakunze Jeune Official rero nuko dusoje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Ciao.